Inggih alit-alit sane mangke ibu lanturang indek tegas angga ungguh base. Niki tegas angga ungguh base alit-alit angga ungguhin base Bali puniki wastan saking undagan-undagan base rikala base Bali. Sani pemargine sampun karesmian rikala Pasamuan Agung Base Bali 3 tahun Masehi siu 974 ring Singaraja. Selantornyane indek undagan-undagan base alit-alit nggih sani pertama alus singgih. Base singgih inggih punika base sane kaangge nyunjungang utawi nyinggihang rikala matur atur majeng ring sane kebaos. Pertama triwangsa utawi brahmana, kaping kalih sang among jagat, kaping 3 atiti sane durung wau utawi dereng keuninyin. Niki selantornyane contoh-contoh lengkara angga ungguh base. Sane pertama asi utawi alus singgih. Alus singgih inggih punika mangge rikala matur atur majeng ring wangsa sane tegehan. Imbenyane niki wenten kruna seda. Lengkaranyane ida peranda sampun seda. Kaping kalih inggih punika ame utawi alus madya. Marupa base Bali alus sane wirasanipun tengah-tengah. Dadosne mangge marep ring wangsa tegehan sesame jaben triwangsa miwah wangsa andapan sane patut jungjungang. Niki imbe kruna nyane sirep lengkaranyane imeme kari sirep dibaleni. Sane kaping 3 inggih punika ami utawi alus mider. Alus mider inggih punika base alus sane ngrias kawigunanipun rikala mebaosan marep ring wangsa sane tegehan utawi ring wangsa andapan sane patut jungjungang. Niki imbe kruna nyane eling. Ida kantun eling ring titiang ipun naler eling. Selantornyane aso utawi alus sor. Alus sor inggih punika mangge ngandhapang raga rikala matur atur ring wangsa sane tegehan utawi sane patut singgihang. Minekadi imbe nyane miragi lengkarane titiang sampun miragi orti puniki. Nggih selantornyane base mider. Base mider inggih punika base sane pangrasanyane nenten singgih utawi kasar. Nanging base punika kaangge nyinggihang sang sane patut singgihang tur wangsa andapan utawi jabe lan anak sane dereng kenal. Umpaminyane kruna kija. Niki kaangge rikala matur atur I ratu lungguh kija. Selantornyane base kasar. Base kasar puniki taler marupa base sor sane katimbaka marep ring pasawitra sane lukat utawi rikala miegan. Kruna-kruna sane mangge umpami mantet lengkaranipun mantet dogen nibane singja seleg megae. Inggih alit-alit nika indek undagan-undagan base. Sane mangke ibu jagi ngicen alit-alit contoh video mebaosan. Indayang nguratiang video puniki, santukan video puniki nganuten angga ungguh base nggih alit-alit.